Vigin Ken Pawin Tang Tubuagel Nangkia Nahi Kichi Lai Bu Zan Ogas Nisagi Patiani Sunung Dang Ni in Ladies Hall Bungwala Lydia's Hall Bungwala Honkiang Na Honsata Omin Vi Hang Khanliang ex-minister in chief case ina to Uapin Hongkia Hichibang Lai Bu Bol Ketu Patwai Asak Tugenin Paule Ham to Kisain Namdang Te Pau Bangleng A Pau So Asak Pien Selo Lom Lom Lawahi Jin Gena Lai Bu Bol Tu Kitwa Pina Dingin Dangka Sang Li Pia Hi Yai Lai Bu Honkiang Na Huna Hi Le Chin Khokam Hang Singh MCS retired Chairman by the Literature Society BLS Le John K. Ngaide, General Secretary, PTC General Headquarters 10, Chief Guest ina to Uapin to Gen Hunsangwa, Muntuam Dama Panmi Poimo Tam Takihelu He. Tutut Kinga Danin, Lai Bugel to Vigin Hien Pawin, Kum Sang Nile Som Lengain, Hoinu Zan Manglianu, Chianagel Kintahi. Yai, Nankiana Hi Chipien, Asuzop Nadan Hia, Yai Lai Bu Anungagle Tang Ban Kikal to Telin, Mimal in Sungading in Zilai Tam Taklak Dingom Hin Kigen He. Lai Budai Ten, Dankazani Let Som Ngapia in TK Store, Bethel Ving, Nulam Kale, MNT Store, opposite Driven High School, Nga Thedi Hi. Lam Kapolam Infal Let Mundang Danga Tien, Agel to mobile number 9089 402 757 Kanin, Nga Thedi Hin to Tutinga Hi.